米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O sakari halay ato sakari bahak no tamlaw ko ulah no tabang。主的爱带给人平安喜乐。Sarikaka mapulong平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sakatsay Yohani sakaspat at sifang palo ko safaw at tusir suarsa sa ay katalaw ko jiulahay at tamlaw. Naukani mapalasawa no masungila ay a ulah ko talaw saan。约翰一书第4章第18节说，有了爱就没有恐惧，完全的爱驱除一切的恐惧。Sarikakaaw ida ay aja ko karurayan a lemak i urip ita o tamlaw. Nikaw rira i laluma no sini asa atu ulah no kawas i malaplap ko talaw atu raw-raw. Saka ano maruraruray ko urip i cirihatay kita. Dipahak ko falutsa ita. Naukani mikapot ko kawas i titaanan。人总会遭遇困境，但在上主的恩典与慈爱中，一切的恐惧和忧虑会被除去。因此，即使在困境中，我们仍然有平安和喜乐，因为主与我们同在。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangaw o icer ako ko ulah no meso saka pakaluwil kako to talaw at raw-raw yo ikarurayan ko orib ako. Mikapod kiso itakwanan saka cirihatay kako o lipahakay ko falutsa ako。主啊，你的慈爱是我的力量，我处在困境中，仍然可以胜过恐惧和忧虑。因你与我同在，我就得着平安，心生喜乐。Pagkani i dalam anay a ngangan no tabang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。